oče Dimitrije, u manastiru se trenutno nalaze dve veoma zanimljive ikone. Jedna je ikona Svetog Nektarija, druga je ikona Svete Bogorodice Kurske. Međutim, ono što je zanimljivo za te dve ikone jeste da vernici koji ovde dođu mogu i da vide na njima veliku količinu zlatnog nakita kojima su one okićene i kako sam ja uspio da saznam, to su darovi zahvalnosti ljudi koji su ovde dolazili i koji su dobili neki blagoslov, neko čudo moleći se tim svecima. Da li možete da nam kažete nešto više o tim ikonama, kako su se one našle ovde i taj običaj koliko dugo postoji već? Čudotvorna ikona Majke Božje je najveća svetinja manastira Tumana, stara je preko 300 godina, dakle 3 veka, i doneli su je ruski monasi emigranti 1936. godine u manastir Tumane, ovde su i ostavili. 60. godina 20. veka bio je pokušaj njene krađe, ona je ukradena iz manastira i jednim vozom su dvojica kradljivaca pokušali da je odnesu na zapad, da je preprodaju kao dragocenu relikviju. Voz se iz nekih nepoznatih razloga zapalio, jedan od kradljivaca se ugušio u dimu, drugi je bio svedok neobičnog čuda. Ikona je gorela, plamen je oblizivao, ali nije sagorevala. U strahu od odmazde Božije vratio je svetinju u manastir. 90. godina u vreme rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, bombardovanju ondašnje Jugoslavije 99. godine u vreme ratnih dejstava, Majka Božja je čudesno spustala svoju ruku ispod srebrnog okova. U znak zahvalnosti za mnogobrojnu pomoć koju su mnogi dobili pred ikonom Presvete Bogorodice, koja se inače zove Kurskaja Tumanska, zove se Kurskaja po mestu nalaženja u Rusiji, odakle je doneta, a posebno roditelji bez poroda, koji su molitvama Bogorodice dobili porod, ostavljaju zavetne, blagoslovene darove. Od 2017. godine tu su i mošti Svetog Nektarija, pa je sa druge strane i njegova ikona na kojoj narod ostavlja isto mnogobrojne darove, i to je samo znak ljubavi i zahvalnosti vernog naroda prema Bogu, ovoj svetinji i svetiteljima koji njoj počivaju. Možete nam kažete, rekli ste za Bogorodicu da ljudi obično se mole za porod, čemu se najčešće, ajde kažemo, mole Svetom Nektariju i koje su to neka čuda koja su se dešavala da su vam ljudi pričali? Sveti Nektar je čuven kao iscelitelj od karcinoma i najtežih bolesti 21. veka, međutim mole se za sve potrebe, delić njegovih mošti od 2017. godine u manastiru Tuman. Mnogobrojna svedočenja bivaju ovde kod moštiju tumanskih štitotvoraca, Svetog Zosima i Svetog Jakova. U najskorije vreme smo 2 uživo emitovali odavde, jedno se dogodilo bukvalno pred našim očima, kada je jedan čovek koji je teško hodao usled oboljenja na nogama bacio štake i prohodao ovde u svetinji, a drugo je roditelji su doveli dete koje je trebalo da operiše kukove, usled toga nije moglo da hoda, molitvama svetitelja isceljeno i ovde su došli da blagodare. To su 2 najsvežija čuda koja su se evo dogodila u našim danima. Možete da nam ispričate još neko čudo koje se dogodilo, da se sećate, ili možda nešto što je možda i na vas ostavilo utisak, s obzirom da ste vi ovde jako dugo godina? Čuda su zaista nebrojena i hvala je Bogu, jer Gospod molitvama svetitelja mnoge blagosilja i ukrepljuje ovde i u veri i u ljubavi i čini mnogobrojna znamenja. Međutim, ono što na mene najviše ostavlja utisak jeste susret sa ljudima, susret gde vidite ljude koji dođu bolesni, utučeni i na neki drugi način prosto traže utehu i pomoć Božju, i vidite kad odlaze odavde kao drugačiji, preobraženi i blagosloveni ljudi.